застане во одбрана на пратениците. Го донесовме во широк консултативен процес, но ве поддржувам и сметам дека треба најотворено да разговараме и да ги подобруваме ситуациите во оваа насока. De ora, secondo il fattore, da ieri passi profondamente discutibili. Dita de ora, kur u caktu votimi i pikës 8, që ta dojmë ligji për përfaqësim të drejtë adekuat, ishte djeli. Edhe ora ishte djeli. Dhe i nuk mundet pa dhënë asnjë arsyetim ndërprerje seancën dhe sot mos jetë këtu. Ligji për shërbimet audio dhe audiovizuale nuk ishte propozim ligj i cili mund të trajtohet dhe të shtjellohet në ligjin 170 të rregullores së Kuvendit, por ishte një ligj i miratuar i cili ishte i kthyer nga presidentja e shtetit. Që esancës së djeshme të na i dorëzojnë. Pra, si koordinatore e grupit parlamentar të Frontit Evropian, kërkoj stenogramet e seancës së djeshme. На спреченост или отсутство на председател, за мен е еден от подсредствата и тоа е случај, значи нема да прекршување на делото. Ама колечке сега почна да ми нервам тука, вместо боја да ви колата само, не е добровато. Значи се уваме за да измериме работата. На најкултурен демократски начин да укажам на определени работи и затоа замолувам. Ако ви е целта смирување на тензиите, да работиме сите заедно на тоа. Да го одлучи, да го презакаже изјаснувањето по завршената работа. И тоа е така за сите колеги. Затоа постои работно дело, комисија за да можете таму да се обрати. Продолжуваме го натаму. Првес регулорец на трежа.